Amen.
imvura nyinshi ibuza abantu mbavu. Ngewe buriya imvura nubwo yaba ari amahindu ntiyabuza kujya gusenga, ariko abantu benshi basibye gusenga kubera imvura, abandi barakererwa kubera imvura. Niyo mpamvu aya masaha twakobaye dusoza nibwo dutangiye, ni ukubera imvura, ariko Imana iraza kutugira neza ndabizi. Yesu wacu nashimwe. Gira mugenzi wawe urasa n'Imana. Mwitegereze neza wongere umubwire ngo Yesu yavukiye muri wowe.